Ukielewa hii itakusaidia mahali fulani. Jitahidi sana uanze kupunguza aina fulani ya maneno kwenye kinywa chako. Uyatoe kabisa. Kwa sababu haya maneno na hizi kauli zitakuja kukukosti, zinaweza zikakufungia mlango fulani kwenye maisha ambao utakufanya uteseke mpaka kufa kwako. Yaani unaweza kuondoka kwenye dunia, kuna level ukashindwa kufika kwa sababu ya aina fulani ya maneno ambayo unayaachilia kwenye mdomo wako. What do I mean? Nini namaanisha? Namaanisha kwamba hivi, jitahidi sana kupunguza maneno yenye ukali, kupunguza maneno yasiyokuwa na hekima, kupunguza maneno ya matusi kwenye kinywa chako. Jitahidi sana kutokuongea hivi vitu. Matusi, punguza vitu kama hivyo. Matusi sio mazuri, actually is not good. Punguza michambo kwenye mdomo wako. Mtu akikugusa kidogo tu ushakurupuka. Punguza maneno fulani ya dharau kwa watu. Yaani mtu akikusemesha tu kidogo punguza mikurupuko, yaani milipuko ya maneno. Yaani unakuwa na maneno mengi kiasi kwamba yanakuwa ni kero kwa watu wengine. This one, it's very dangerous to your life. Jitahidi kupunguza na kuepuka hivyo vitu, na itakusaidia kwenye maisha yako. Utakuja kunishukuru. Uwe na siku njema.